unea iritsi da. Unea iritsi da Eskozien eta Euskal Herrian ere. Carlos, aurren jarriko zate favorez? Jon ez zure aurren jarriko. Pero Genik, zorko zate favorez aurre baita ere? Batek esan zion bezala, autodeterminazio gaia gai garrantzitsuegi edek politikoen esku bakarrik usteko. 70 urte, astantzan. 14 urte gero gina zintzen, da hoi 84 ba. 70 urte, astantzan. Olexe. Es el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años. Intentzia bakarri da batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik jotzen baldin bagea ez dago indarrik. Ni Angelo Jarri denok, nazio munduko kidea. Ondo. Biazo bali sortu zen herrik hemen nazio mundukoa eta Eskozien izan ginena. Our sound, Iazabal. Okay. And it's very famous. Fantastic, yeah. And is it vacuum packed? Because I'm flying. Olexe. I don't think that the right to self-determination should be seen as a problem. This is the last armed conflict in Europe. If it's seen as a problem, then you're never going to find a resolution. And it's time that it came to an end. Esan leike gu gaza usaia jarri diegula asunto hori. Sobre el derecho a decidir es sobre lo que gira todo el problema vasco. ¿Tienen los vascos o no derecho a decidir su futuro? Politika hitza kutsauta zaude herri honetan. Jendek politikataz ies egiten zian, eta egiten dik. Ez gaitu politikaz hitzeken nahi, eskubideetaz hitzeken nahi gaitu. Gure saiakera dek eta izan dek, kontzeptu hori, termino hori hartu lokatzetio, garbitu eta gizarteratzea. Zure gazta, aberroñoa jaten dan, Ia eramaten deun naraino.